So man, in cé céast an seo, na cén áid ar Rugadh agus tógadh, aber get about faoi de thuirleach agus de tÉagóir. Yeah, Clán Mosca a bhí an cara. Mi iadí bhí sé sin ina fraidir amach as in Theagasc Bay agus má bhamí as Ard Eoin. Nuair a fós siad sin bhí conaí orthu an Ard Eoin. So Rugadh is tógadh mé sna luas seascatí an Ard Eoin. Níor ó spás ar be sa teas sin bhí conaí orthain le mamúsagaí. So tamlaí ní é sin bhóg muid go cantar nua a tógadh cantar dar a bhainneam torfláid. Agus nuair a smíanam ar torfláid in éis, deanam cibhne ar scéal a duine de bhástan dúine le amháin, comórú a bhí a gceist agus Joey Glór, agus as Caracille, so nuair a bhí sé sin ag freastal ar bhunscoil. Ar an aine, chuaigh sé a bhalla agus d'fhág sé cairde saige. Ar an luan nuair chuaigh sé ar leis, ní raibh móran sa rang ar Chorba. So an lá sin rith sé a bhalla agus luair sé, bhí sé cíneadh tos na raibh cairde saige a láthair, agus bhí sé glóirt le mamú saige, agus chuir sé céist orthaí fan fad nach raibh cairde saige céist agus caithid a róisiad. Agus dúirt síse leis ach son. They're all away, you'll never see them again. Caithid bhfuil siad mamú, agus dúirt sí, son, they're all away over that mountain there to a place called Tough Loaf. So torfláid sin an taine má thug sí ar Tough Loaf. Bhí sé anta crámar. So anyway, bhóg muid go dtíon cantar ar seo, ní raibh aiseanna ar Chorba, ní raibh báthair, ní raibh scoil, uglís, seapaí, rud ar bith. So ní raibh bus ar bith fásta. So bhí ordain siúil fríd gort agus nuair a chuir sé, bhí sé slárnach, salach, sreala. Cantar uair bhí an ní raibh mór naithne ogíine ar céile héin. Na daoine a tháinig an tráhear, daoine a tháinig Barnaháil na Ard Eoin. Nuair a clúag sa chuir siad aithne ar céile héin, thosaí siad ag siúil hart le céile. So sin mar thosaí an cantar. Seo tógadh bailí worcús na céigetí, go ddéarlach tús na seascatí, tógadh torfláid. So bhí mé trí bliain d'aois le raibh bhóg mé as an Ard Eoin go torfláid. Okay. Man, so an raibh saoil éideachas agad ar grasbal chuir scoil agus céannaí go dtí agus ar chaith amach na chaith there. Well, mar dalta your area an town lumps ar Chorba. Bunscoil ní raibh scoil ar bith sa cantar. Ní raibh uglís ar bith sa cantar, so ní raibh aiseanna ar fáil. Ach Emile Anderson bhí scoilanna uglís sreala. So bhí bunscoil agus tá go fáil dar a bhainneam níomh trása. So chuí muintir cantar sugamsa ar an bunscoil sin, níomh trása. An éibe bhí ogíine. Na daoine a bhí ag freastal ar sin a chuid is mó den na daoine sin Meán Fómhair a bhí an. So muidne na daoine bochta as torf. So ní raibh an sagar atún sin sásta linne. Tos nuair a thuailmid fríd an gort go hafran ar an tónach. Bhí me dínta salach agus ní móna sásta bhí sé sin. Cosúil na muintirí píosaí nach raibh simar Chorba acu na daoine bochta seo. Na daoine eile as Bailí Anderson, tuismóirí sacú, seapadóirí, deléadóirí, muintirí sreala. Muidne ní raibh aine fástaithe a Chorba. Locht ubre a bhí ionainn. Iné na bunscoile, ní raibh manscoil ar Chorba sa cantar, so fiorm sa freastal ar manscoil ar Bóthar an Glanadh dar a bhainneam CBS Glenroad. Chaith muid agus an scáth an grúpa a bhí ar scoil lumsa as an cantar. Drastal muid ar an bhanscoil sin ar fiú bliana. Sa dara bhliain doscail
doscail siad cúpla bothan. At sin a bhfuil an cumlú Glasgow and Leis, Gordon na Móna, doscail siad cúpla bothan an sin, agus hosaí muid ag freastal ar scoil an sin. So seos na lua seachtatí. Rudal a harda, chuir siad túis leis an bhanscoil ur a hógal. At ina bhfuil St. George's in Eis, agus é tréimhse fa láthair. Sa chuir siad túis leis an scoil ur an sin, an bhanscoil ur. Thug siad cuairt na Móna log aim sa cantar, an log aim starroll sa cantar, in an turf lodge. So thug siad cuairt na Móna. So doscail sé hard fa seachtó a cethir. So meise agus glúan sugamsa. Ní rastal mé ar an scoil sin ach ar fiú mbliana. So tar éis sin Jimmy mé. So Gordon na Móna an taine a bhí ar an bhanscoil. Scoil mai a bhí an, cai mé rá, scoil mai a bhí an. Mu mé soldas. Ach mar ar scrúdaithe ní raibh lumsa leis an 11+, agus dag mé an scoil gan cailíocht ar chorabás an scoil. From rebel veins my life I drew, and rebel arms I lay. From rebel lips the lessons true that led me day by day, and rocked to rest on rebel breast, and nursed on rebel knee. There woke and grew, for weal or rue, a rebel heart in me. A rebel heart, from taints of thraldom free, got strength and still, through good or ill, the rebel heart in me. I read my country's checkered page, I sang her deathless songs, I wept her woes from age to age, and burned to right her wrongs. And when I saw to British law, she never bent the knee. Oh, prouder yet, for Ireland beat the rebel heart in me. A rebel heart, from taint of thraldom free, got strength and still, through good or ill, the rebel heart in me. And these group in a low tune shed, do they have a 3 day McCarthy? Wasn't Carrot? No. Naiscoil? Nuair dag too? No, well, Gaeilge me, Rugadh ormsa, agus chuir brisún me. So go to could you more of a seal lost in the morning? Could you more of a and look can you hand on? Could you keep me can dog the kid and say sure a lost in the well, I'm not the harder. Sean's near a Hannick na surgery, so it's given them and given it is Solra dosa shin cha the surgery. So Hannick shade giji can't shrugging ya. And the Asian holy shade go palya I work who. Actually kid called she Hannick shade got turf lodge. Vi campa on Darvanium Fort Móna. Ach ni ro shades on. Vi shade gijirak heart. And I got fi chimbalan on nachbal on an ish. Nur bon agus bar bon bar na Móna. Vi campa on. Actually kid called she ni ro campa on. Chuir fuhu bar na Móna. Achan ro chimbalan fi spas on. Agus just chuir sconsa heart orhu the surgery bar just sconsa. Agus fi conny orhu chuir pobl Sir Lala and Arja.
So, chaith na saidrí, fi ahas ar daoine, toscarúmid faoi frú ag na héintithe, na gilseoirí. Is given them, because it's full of mirage, seo, ní gary me ar chorba, ach is given them gur glee grúpa saidrí orine, agus dúir sé orin gol go dtíon seapa. Agus is given them fi me hardfa nó nímlíon díis. Agus dúir sé ormse rud éag an áis na seapaí, agus thug siad punt úsa, punt ní thugalm sin na creidú, punt rud all mór, jandal a popper, có mór sin, and sean font a bhí a gceist. So, friggin' Jimmy me ar nó siúsíon bolt, ar nó cabal, agus níor haling me reis. Is trúlam ma tá saidir a beh bhí an seo i ggéisteach lei sin, agus is given leis ag tuairt punt do grúpa ormsa tá lucht. So is given them sé sin, ach ní ró sculch san am sin idir na daoine sa cantar agus na saidirí. Cé go ró pobla tanaíon, agus fios acu an crack, fios acu na ró na saidirí an seo in ar godí, ach don na daoine sa na cantaratha nach ró an flitiach dacu, híl siad saviours are here. So fi as an dónarthú agus haling siad amach thug siad té cabrí sir alla. Seascinní, agus ní bhád gur tháinig sculpture an caid drú idring tá sagad, nuair a thosaigh siad ag góir daoine, nuair a thosaigh siad ag scílir daoine, nuair a thug siad tachaíocht don na gilseoirí a Spring Martin scíláirín sir alla. Tháinig sculpture sin agus sin juirí leis an caid drú cardúil a bhí idring, go tíon sin. Cén thuí sin a bhéin mar go páisinta le? Well, fi méid freastal ar an munscoil, so páiste bhí anam sin. Sa maiall an céal agus an tuiscin, mór an céal na tuiscin seogamsa ar na fábanna agus na fahanna i gceist. Bhí raflaí agus scéaltaí gulthart agus muid i gcéisteach lá, so bhí mé ar nólas go gnearalta ar an scéal a bhí a gceist ar an rud a bhí a tuidim amach. Agus fásta chorú túis le Station Crealahan, Free Belfast. So bar bahar na Móna tá seapaíon agus go tíreach as a chóir tá Ard nó títhe ar bhar turflóid top shops. So Ard Eoin chur na hóglaí station a bheim an sin Radio Free Belfast. So fi siad crealú óan Ard sin tas na rúna saidir teagasc sa cantar. So scimlam sin agus muid i gcéisteach leis fásta. So an sin maiall ar tuiscin sogamsa bhí mé níos ólaí ar na fahanna sa punt leis an ciblins. Ach tas go rugadh mé a glán másca. Bhí meán sasanach de cinne lugín fásta. Miadí far bhí punt leis an Orange Order, far a bhí an a Haiger, paratrooper a bhí an, agus clán sig a fásta, bhí siad punt go mór. Leis an cultúr sin, cultúr a bhí díoslaach leis an réacht, leis an bhanríon agus lena sásnaí tá sagad. So bhí cinna buint oscailte, buint poblaí idrim agus pobla tanachas. Bhí sé a chonspateach tá sagad, so bhí sé faoi rún, rud ar be rinn mé, bhí sé faoi rún maiall sin. So bhí mar an ólas nach jogar lomsa, nuair a thuim mé bhalla, Theagasc go curb an idring agus na saidirí. Fios agam go ormsa, lábhas agamsa a ní, solar nehaim mé bhalla tá sagad, so dói nach curú céist ormsa, dehara leis a catch an a ró tús ar alas rala. Agus dúirtú gur góí tú cinnar cinní snú tú ar góí tú? Séag. Yeah. Agus seo thuú tú isteach a frisin? Chuid. Agus cad arú tú sa frisin do? Cahar bhliain is sé. So go ddéireach an sin ar rud a harda, rud difriúil a harda an sin. I ribh seo, cimí a bhí sa frisin, hí
cimiacht folliúil acu. Yep. Ó an céad lá mí Marta, ní déag seasca ar 76 bunú an cimiacht sin mhuain. So, duine ba hanachas deas sa bhreasún go dtír an sin, rinneadh corpaí duna cimi. Rinn siad éireach corpaí a dhéanamh tín. So, bhí cibhlann sin thosaí agóid an agóid na fear plúide. Agus an sin sa dearú tá sé bhar nolas, tá sé méala fóbal go raibh an stalcan. So, an tréimhse sin. So, ní déag seasca sé sus faoin ceart bin? No. Yeah. So sciúlar siar mé sa bhliain ní déag nótha. Okay. Bhí mé trocha bliain tíis ar sciúlar siar mé. Okay. Can dílig mar páirt mór a héal sa lád aniu? Can nuair gidéad a céad taithí do bhéad fólam dílige? Can nuair a an dílig an thosaí a síl? Aisteach ar fad. At sin a róm conaí orm sa cantar seo chuir amóna tar fláid. Cultasacht, bhí conaí orm a cultasacht, so bhí Carnógan agus Kinneal Park a bhí a láthair sa Carnog. Bhí cuasanna dar a bhainneam Alfax, sean ar a bhí an, agus mé sé ar scoil le Max aige. So scian am éamháin bhí mid chuirmid túslid tinna a lár na Carnaga, agus bhí mid hartar. So, a rís fuair duine like prata, stuff mar sin agus chaith mid, hín mid gur Boy Scouts a bhí annaigh agus, tá a go gang gúli hart an tinna. So, hánig cod na cuairsanna, thuginne, duine na más dar a bhainneam Alfax. Agus nuair hánig thosaí sé Glór linn, agus colua agus a ró muid agus é sin comportach le céile héin. Chuir sí túis le córa bunaithe ar an teanga. Sa ní ró clúd a lehead agamsa, go rá teanga difriúil lon. Clúd a lehead. So thosaí sé ceintfaí agus tíir sé ar codjogín freastal ar rangana a bhí go ra goman dar a bhainneam an clúnard. So déint imid, agus is gibm go rastal mé ar 3-5 rang, agus ní sin mi iadí chuir sé stáil leis. What do you want to learn that and stuff for? So, seans go raibh plitseacht a gceis, nó cultar saige a gceis, so chuir sé stáil leis. So, sin an céad éspris a bhí agamsa leis an cultar sin agus leis an Gaeilge, tá sagad. And é sin, na bríchar a Christi, a bhí an món na scola. Bhí siad aon de seasmhaach ar fad, madidir leis an cultar. So chuir siad na cluichí chun cinn, chuir siad an cultar go ginearalta chun cinn, na nósanna, an ceol, agus an Gaeilge chun cinn, ach ábhar a bhí a gceist, ábhar scola a bhí a gceist. So cé gnearna mé an Gaeilge, mar ábhar ar scoil, ábhar a bhí a gceist. Níor ghlach mé leis an cultar nó an saol nó an tuiscint, ní ró sé am a crí. A mé ansin go beagán, ach ní ró sé am a crí. I dtíreach in é sin níor a cóid mé, mar sól do daoine chorú bam, pobla tána chun siad bam ar an idithis, cibí idithis atá gceist, teangaí chur siad bam ar Arabic, Ladín, Frankish, Spanish, Germanish, Gaeilge, ahan. Mar hapla, da méthe I dóglach agus tú ag obair thar cai teanga bhegasa. So sí tábhaach go raibh Frankish, Germanish, Italish, Sirella, da méthe ag tóircuirt ar Libya, Stoilm, go gaithí Arabic a bhegasa, stop mar sin de. Agus ag gcónaí bhí siad ag rá linne. So, go dtí bhil nuair a scín fásaíortha. Agus daoine a bhí ag rá bhil, mé sé bhhailm sa bheith páirteach din struggles go fáil. So bheith an ceanaracht sa bhrisin ag géirí orsa. So, go dtí mé tú ag tóirt leat agus tú ag dul bhhaile, cén skillanna. So bhí sé tábhaach go raibh skillanna aganne. So, a lár sin, na más sin, bhí mé like an codjas mó daon nóir maidiríonn go
a bhain go Meán an Gaeilge ginne agus go mé mis as bragu nuair a fuirmid ar gin linn sin abert a bhí agin prison de gra deirtíní sciadú siarmé a brisún deirtíní fuirmé mo cionn lom sin abert a bhí an when people escaped especially from death by beheading, they escaped with their head. So for me McShunlum, I got released, I got away. Cosúla sin, you know, daoine, you know, nuair a Rugadh ort, when siad na Móna tréimhse, so nuair a deirí leat imacht, agus nuair a Rugadh ort, rinneadh daoine sin leis an armella. So just na nósna sin, so sean abert a bhí an fuir mé McShunlum, bé mé ag fáil McShunlum, in onid sciadú siarmé. So nuair a sciadú siarmid, thosaí ar cimí, thosaí siad ar dheagtas buanta leis an teanga, dam Theagasc go rá culta ar coiste grúpa éagsúla ag obair son na Gaeilge. Bhí sé prainneach, bhí sé tábhachtach go rá muid páirteachta. Hán tionchar chuir ach just a bheith láthair agus a bheith codú leis agus ar nóstad sí pointa leis an struggles cibe sa sin a hála. So ní bhain sin bhí sé tábhachtach don hir cimí na pláistí a chur heag na Gaelscoil. Scim lom ar an bhain far dar a bhainnim an tráhear, far dar a bhainnim samí dains. Dúirfar sige bhí sí pásta agus bhí chlán, bhí teala achi. Gas ar a bhain dar a bhainnim sáile fásta. Bhí sé amach ar cuairt, so bhí samí dains béal dóirslumsa ar na cuairtena. Scim lom seo. Agus bhí sogín go méú níos aige a láthair, sáile óg, agus bhí sogan go ró an Gaeilge aige. Sa ní lór mé le canteoir dúcis réú, so seán céadúir na bhfuirmí le daine an gas ar óg seo. So ní bhain méise ach daoine ealas na moscaí a bhí hart orine, thosaí me ag Glór agus sin sáile mór agus sáile óg, agus mu mé soldá sin, sprág sé méise nó an babí bog seo ag siúlóir slumsa sa Gaeilge. So mé héan nuair sciadú siarmé chuir mé túisle na rangla sa Cantar, atirpe, agus chuirmid túis le néanra go leithreach. So the fan tú ag an néanra, dag tú bhí tú lífa? Fé.
you're doing to China, are harder going to be, you know, in that no perspective, different around sale, or how can roll it, maybe just rolling to China and then I know then you can't know, could you hard all different, mahasamak, all different. That's all good. Nur mean China different, Augusta, a dinner be. Mother in the focal, mother in the haberty, mother is in jarker me and Augusta being say different, be it to Gork or Dini, umlin different. So, Shin Mardavi, August, Rod the wine, a VHS Doggins, log on your maha. Revision, but Gralums is shul hard, Agnogums or Adjin the different. Ach, you're a Hannigan Gaeilge Huggumsa. You're a Hannigan Gaeilge Huggumsa, fi kill Huggumsa, or in a log on your maha, fi Tiskin Suggumsa, lower shade lumsa. So, fi Nask Huggumsa Nish, Lesson Cantor vi Harturnumsa. August and Star Bwentalesh. Rod ain't the startle like, you know, Belfirstja, Finnehy, Stumpershinja, Full Wine, the Tea Tavernia, the Wakeford, Downfame, the Glen Owen, Riverdale, Stumpershinja. So, Shrajana and Miley Anderson, Owen Vara, the Blackstaff. So, Hannigan and Tishkin, Chuckers and Kilsey and Huggumsa. So, Anish, Fi Nas Guggumsa, Lesson Star. A V century Sugumsa, August and Flitchy Act, can't find that row and Tiskinshaw Augumsa River, can't find nor lower may like Gotugasak and Chanka, you know. So Nikesh Nishin, Fiorumsa Fragri Karahu, August Hannigan Tiskishin Augumsa. So, annoying Tahil, like, only to mark closely to Rang and V2 parts of the very forward sneaking rows out. Can do a row, can do a row tahil or another kind of forward publishing, can do a hollow to vision and we in tahil with revision and row to cleansings we scale these of frizzy no again. So that's a Brazilian be a nice cohu on the coney. Mother the curchery, clan, Irish, learn to popper. Erishan, stuff Marshinja. So Peter Nolas, you can add that Peter Nolas and Dulhun Ken, Gary ha legend struggles. August, you know, like your journey struggles. Blood all war, for Lahan. So struggles, cancer struggles milita, socialta, Pontelesian Agnamiact, and Flitchiact, na and Coulter. So Rimme Mach. Gunyan him Yehil and Coulter occur on Ken, August Afjohan the Gaeilge, a Vel station, you know. Okay, I just saw a very social music growth in Chen Fui, the Luan, no Pajit, Fitty, any channel markets for you know, with music growth weekend or word to inspire August on another show. So, can get you and roll a gym or two in Aviohan Chang and shows and after Clooney, Bali, where we lost in the Móna. I was agree with his public tag and that said, you know, just can't try to reach in a good person. So, was you enrolled a gym or two? Well, enroll of Ogumsa, the parch bug weejak Dogumsa, Ak, the killer, Tassoget, you know, the killer, everybody in share. So, Ninyard could curl the killer. Fi Scáth John, fi Dulhun Kens the canters of football, the Dini, Igjana Nihil and Changer Kurhun Ken, Afjohan the Gaeilge, a Kur, Goraktul. Or in Cantor Shaw. August fi in Taula, fi Greebery on the Shan, as in Shan Clun, the Clan McShine, Etude, August Mischil Andrews Etude. So fi Dulhun Ken Moy Janta. Shulogum Gur Kermage Lesh, near a Furmage or Ginlin, as in prison. And rather than me se Cantor, La Mailin Orangna, Fishimar no Sogum se prison. Narangana Kurhun Ken, Clugs of for me Focal Nua, Scap me and Focal, Clugs of for me Aberch, Scap me and Aberch. So, la me lesson no shin. Like the canter finger, Dulhun Ken, my jantas the canter Hanya here. Here can be a VHS, Naiscoil and JJ Bradley, Dini Marshinja. Near Winger Kershid Napasti, Fridge Van the Gaeilge. Ak Lanshid in Narangana the canter, Kershid Mallarch or Nakar Quarhi. Shradja, the canter, so near Hamema, fi Ahanod Ga Yangak, the canter, or the Shradja, the Logan Mahashin. So fi Dulhun Ken my janta, Akris and Hanyahin,
Ac yn rhod nach rwan, ni ro nienran, ni ro bonsgal, no ni ro nienran. Agus yn rhod y fi mae digiri, agus eich mini fi le rhod atol y fe yn ahan cantar. So dwy go mewn yn gilgar ffoil, dahan dynnu yn ahan cantar. So cormage tush le nienra, sy cantar. Agus Jerilyn, so cyd flin sin yw'r sgili sir me fi myd brabl o fi'n taulyn agus cormage tush le nienra. So hannig dini hon laf cwynt a hwrs dwnia noia far atol, John Boyne Morgan. Daniela sgili sir, just gyda'r Danny Bartley. Agus ban as while you're working, Monica Murda, fi tahi aki, ag obair le píosaí sa nianri. So Jerry le go mór. So fi scáfte mai an, na ni roan nach like feeder nursery sa céad bhliain. So fi sogin gur cór doing tuis a chur le bonscoil ach ni ro mud ré, ni ro siú an, ni ro na haisina an, agus ni ro an taraigh aginne. So fiú cúpla bliain fi mid Sás a Glór, píosaí soginne a chur ag bonscoil phobal seoigh na Gaelscoil na Mal. Agus sin mar a harla sé. An sin yw'r fi mid ré for mid píosa talamh agus chur mid bohan ol wóran agus chur mid tús leis an Gaelscoil. Agus rud neusblach a bhí a gcéis mar soltid a chanéis for mid na Malah for mid status rachtul. So tan taulin. Could you run tréimhse is dúthnaí a másc an tréimhse sin nar a bhí tú nar bhí tú is cultúra sa strapad cultúra. Could you na dúthnaí nó an tréimhse is dúthnaach dit a ré sin? Fi ahan dunne in our cantar ar híomh na Gaeilge, cemid sí sin a rá, well disposed. An rud a bhí a gceist, aisina. Siú fi ilmh mór an ag na daoine na cantar lethe the théagasc. So fi daoine géirí cha, fi daoine géirí aisina difriúla, fi siad géirí cuman oige don na píosaí, fi siad géirí seo agus sin, agus a lár sin fi siad a jackar bem a chur gathairithe ar an teanga, so ní mór an talamh an. So fi mid géirí siú, fi mid géirí airgid agus aisina agus ní ró siad le fáil. Níor tugadh status rachtul dahan na scoilena Gaeilge ar be. So struggles a bhí a gceist. Nice to jeú tá agad agus tá ag daoine tá sé Meán Fómhair gur éirí linn le status rachtul oil ar stuff sin. Ach san am sin na dúchlaní is mó a bhí aginne. Ach daoine fi daoine brasáasta chodúlan. Daoine sa cantar fi siad brasáasta airgid a thuirtín, has deach na bia, na bóthain a glanú, stuff mar sinse. When mid úsar as sewer pipes. So hui mid fríd bally gotí gargini pribajaha, fi siad brasáasta liggins doing sé sin a dhéanú, tus nach ró leithre saginne. Fi siad brasáasta Evlish a thuirtúine an lectrachas. So cé gur ig siad as. So fi orinne cúpla pont an aine mísa a thuirtstófa. Ach Jerilyn mar a thuirs mé. So sin an tréimhse bhí an tréimhse is dúchlaní dúine caimara. Bhí bonscoil tSléibhe bhí Gaelscoil, bhí Ninra, bhí Ragnaigh tSléibhe, bhí daoine ag páirteach do réabhlóid cinneoiligh faoin teanga sa cantar seo. Agus bhí rudí ealaigh tSléibhe fásta, bhí Springhill Community House, bhí the Resource Centre. Ca haid ar tháinig an sprágadh sin ón cantar seo chun rudí a dhéanamh dóibh híine don pobl. Ca haid ar bhúd sprágadh, cin teag ar rúisinaigh tSléibhe ar a bhar? Well, I don't know, mid seo onid Glór na Móna. Onid McGill. McGinne Sean McGill, Des Wilson. Níor a orgam siar ar gríomhaithe poblaí. Is éadsiún na Meán McGimna go mór. Éadsiún a chur túis le Common Choir, is na cantar lethe. Éadsiún a thug fóstaíocht den na mrá, go hairí na mrá,
Mar Gertini, the Shan Ogalon, the Shan Aberchon Gertini, pin money for the women. Agus being Dini Garrett near cleansing station, at fishing the Tawatak. Mar and our Gantar I have fi Fabinon, could the lads, the fair, fish it tohat on ja, or shinja, Agus Dolshid. Dolshid a high, listen pa first shit. So fi Fabinig Namra, so pin money fishing the Tawatak, or shinja. Agus fi nis Móna the station on, nis Móna pin money on, ag fishing in the Tawatak, cod chain in the Dini's Cantra. So each should the Dini sprag me. Each should the Dini to my kenda mahazamak. A sprag dini ala grivi ala in our gandalaha. Fishid ko hafik tak ko jigrasak shin gur sprag shid hu just gur sprag shid hu and finu a viak hu just sprag shid tussa. So shilam gur shin and rudas mo harla in our gandalaha sprag dini. Kibi throw a vi rumpu. Kibi churum kibi struggles a viak hu. Can Tronaker a bhí ag na cór cumann sin, a bhí ag Avion na Gaeilge and forward to Pubble. Can Tronaker bhí sin ar éar go first year? Agus, what's in that? Can Tronaker bhí sin ar an cheer? Okay, so éar bill first year. Tas ook in Sean Albert sin, tas sé cosúil is in Biblia Nifa, na haber é Johnny, as na Clonmach Shine. Sílam Níl me gra gur lossen an chona her sin a wine. Ag tá me gra an abertsin, an Meán sin, an jarcu sin a bhíacusin. Na haber é Johnny, sprag siad an Meán sin. Agus nuair a bhí daoine ar nolas faoin céal a bhí buinte leis, a bheith neis black, just na haber é Johnny, just Johnny, heag letsa. Sílam cosúil leis an rud a rinn Seán McGill agus Des Wilson. Just rinn siad. Hannig smínú hochu agus rinn siad. Agus sin a fá go bhfuil as an dór ormsa le na gríbi a óga sa lá tána nniu. Tá siad lán le finú jigris. Tá siad inta seaswach mar eall ar an cultar stadus acu, chartas acu. So spragging siad me. So sílam gur hosaí sin, a Meán sin, tá sogad an glúin, tógann sin ar war an glúin a chuí rumpa. An glúin sin, Seán McGill, Desi Wilson. Gríomhí cosúil letsa, tá si bhíh tógal ar war sé sin. Ach, níl am ag torchan molú dófa. Tá me gra gohfuil ag tógal ar war na gríomhí a chuí roiine. An chona her cur siad ar fud na tíre. Na me cinnte fahan rud, tá sogad mar eall ar struggles fi nasc idir dora at na faoin tua baltí eala can tras ar ela. Agus nuair a míon template on, tíontaí sé sin agus chun siad tús leis. So má tá an plitiacht agus má tá mas dennehu a bhfuil ag géirí dulhan cin fóbairt a bheith I the cantar héan. Síam com míon tú géisteach leis na scialtaí atá hart agus dealan tú díhil madar lei sin. I gáir siar mat tá tú an seo tamil fada. An bhfuil? Well, fada Glór agus tá Glór buinte amach ag glún sugad. But I gáir siar, go dé a dúirtha tú a tá mar buach buinte don tréimhse chaith tú go gríomhas pobal. An buach pointse dúsa, nuair a Naiscoil mid onid McGill. Nuair a tháinig mé na dhéagóirí na páistí te hastea an Gaelgachu go neidirtha agus iad a cens le chéile. An sin smíanam ar meise a lár cantar lán bearla. Ag búlú le drám an seo agus an sin a bhí géirí Lóirt as Gaeilge ach sna rangana mar ní ró seans nó agad John go deocha lá a bheith ag Lóirt go neidirtha le chéile héan. So an differ tal aniu, rudal war tal. So an buach fointse, dúsa, high point in my life. An glúin seo,
más an dón ó agamsa. Agus muide daoine atá chomhthéasta lomsa agus ní sinne. Mar tá daoine ní sinne na méise míon sin. Más an dón agíine ar an glún seo. An glún is far sa dón, cemir an glún is far. Na daoine chomóralda sin, chomhdíograsach, chomhseasmhaach sin, you know? So tá an Gaeilge tá sí slán leis an glún seo. Agus tá daoine bíonn siad ag labhairt ar aon go hamháin maidir le carta sacra, you know? So sin an buach pointe, cara. Cé iad na ceaptaine ar a bharr a dhéagóir fólam ó tréimhse sugad. So gréibh has pobl san Adam an teanga, na cór cumann sin lig. Dhéagóir fólam ó tréimhse sin chun cur a gréig sa lá taimniú. You're one of a raw person to fish up. Ac daoine atá mar gríomhí sa cantar. Daoine atá ag géirí fóbairt a chur ina cantar héan. Bíam sa burtha a gcónaí fa míniú nó jonta sa míon ar fáil. Mar rud a rinn na sasannaí dúine thar na blianta. Bhí an taraigid acu agus bhain siad úsad as an taraigid sin sculch a chur idirling. Ken fa go bhfuair an grúpa seo nach bhfuair an grúpa sin. Póstar fáil, cé bé a fáil an fáil sin, cé nach bé. Sa tarlíonn sé sin agus bíam sa burtha go mé béam ar míniú agus nuair nach míon míniú an go dté dhéanamh daoine. So bíam sa burtha fa sin, ní créidim gur cóir do daoine ag as a bheith ag fólam a teanga héan. Ní créidim sé sin. So bíam sa burtha fa sé sin, an rud atá is tábhairtí, an rud is tábhairtí dúsa. Go mbíonn an gra na teanga in ar gríthe. So dói is nuair nach míon míniú, nuair nach míon airgid an, nuair míon aspa barnaí ar a nod an, go mé an glún seo an a gcónaí ag leanne se rá leis an dulhan cin le afheohan na Gaeilge, leis an struggle sin, maidir leis an cultúr, go mé siad san an ceartí na níl, go mé siad sin ag gul rá ag struggle sé géirí sé sin. So na cachtainna tháinig mé sin, ní bhhain na grúpaí punnta leis an cultúr agus an teanga, ach le grúpaí in ar cantaratha. Sin rud a rinn na sasannaí, ach tarlíonn sé sin a hanad ar siod an dóin le grúpaí agus daoine tugasatha. An céis dearnach, cé déan fís a tugad do pobl héan sa tóthaí maidiú. Fís, wow. Fís ag teach bhuamsa, teach ar rá cara. So, chónaí orainn an iarrainn. Rud is míniam, nuair mar hampla, just mar hampla, nuair a neanam rangna le daoine, in Myrna, Durham law, what's the Irish word for a mountain? What's the Irish word for a valley? Agus deir daoine, nil sugam. Smín ar an cílar sin, ar an ach, agus ní higann siad tSléibhe. Cé go bhfuil tSléibhe thart orne? TSléibhe Donard, TSléibhe Gullion, TSléibhe na Meán, TSléibhe dú. There's the Irish word for a valley, nil sugam. And we have glens all around the place. So, an aib sin, an nud sin, an sculpt sin idirín agus ar gultar héan. Right? Fi na sasannaí cóhefechtach nach bhfuil tuiscin siorpaí agan níor sin. Bán, Slinne Saki, Darlene Mac Manus. Mac? Son of? She's a woman. Ní hecinn daoine sé sin, na rudaí boga sin, so fís sugamsa, rud bog, go méú daoine ar an ólas fan na rudaí boga a neanann nasc idirín agus an talú ar a siúlann siad.
na hanamaha as a winning siad úsid, agus an cantar atá hart onto, and star bunta. Where did we grow our crops in Belfast? Simply, Finnahe, fields of gold. Rud co simply the sin, so do we come in and tishkin shin, oginya, sin and fish a curhin rivdini. Han rud war, rud bug, ac rud ein the tavatakara. From rebel veins my life I drew, in rebel arms I lay. From rebel lips the lessons true that led me day by day, and rocked to rest on rebel breast, and nursed on rebel knee. There woke and grew, for weal or rue, a rebel heart in me. A rebel heart, from taints of thraldom free, got strength and still, through good or ill, the rebel heart in me. I read my country's checkered page, I sang her deathless songs, I wept her woes from age to age, and burned to right her wrongs. And when I sold to British law, she never bent the knee. Oh, prouder yet, for Ireland beat the rebel heart in me. A rebel heart, from taint of thraldom free, got strength and still, through good or ill,